Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Uraza oyina da kirdik endi, Allohga shukr. Moskvada уже o'qiylar. Bizda hali yo'q. Bizda kechroq. Shulay 2 soat razница. Bular уже taravih namozini boshladilar. Bütün musulmonlarga жеңіл ettirib to'tirga, tutmaganlar tuta boshlag'iz. Uraza шул инде, исәнлек, саулык, иман бөтенебезгә вә көрәшергә. Башкортстан, Татарстан көрәшергә, көрәшүне туктатырга түгел. Һәрвакыт быть бдительными. Витр вместе с имамом совершается только в Рамадан.